Bijoy Singh penari sang ho to maphan Karbi Anglong Autonomous Council atum insai serak nangji pusi KSA kihang. Sukhanjana long keche aso kulat kachubi atum tax asai kamalong Karbi asai photo maphan arenga hu kapaso. Dilai KSA head branch pen first inter-school literary competition kibi. The Baptist Christian Hospital Tejpur is hiring candidates for its newly launched HIV and AIDS targeted intervention project at Diphu, Karbi Anglong. Interested candidates can drop your resumes at bchtejpur@gmail.com for the following posts on or before 29th of October 2022. For project coordinator, qualification needed MSW with well-versed in English. For M&E cum accountant, qualification needed BCom with well-versed in English and 1 year's experience. For field worker, qualification needed 12 pass, preferably for male. For staff nurse, qualification needed GNM, female with 1 year's experience. Kardong KAL Adap Abirta longpen nilisang pi marvelous long parpit nonar juikta birtang tonpen. Kedam dang prenipai ingkoi da troxier ni Sukhanjana long taxation asai kamahin pen akulat dina long trading license duma awe mapu kilang chari damasai ke claim bo mahut kula da hem photum che komsi tax asai kamalong ke claim asai photum aphan arenga hu paso dunlo bangso puthak KSAMI phu thangsing timung Secretary George Timung lapen AJYCP KADCMI phu jitu phukon chelangsi AJYCP asai hemalong kedam tang prenipai hiniar ni pherangkia mai padopot Pherangkia mai long jesemet Sukhanjana long tax asai kamasai photo methang asai ka cheklem bawa por hut Bijoy Singh Arun Kumar Shah lapen Baliram Prasad atuk bangge thamatum karbo pena jok Sukhanjana long kahing no mongwe nang Punjab lopusi AJYCP KADCMI phuji tu phupon pen ningjepon পত্ৰ তদন্ত কৰিবলৈ আহিছিলে এটা বিষয়া দল এই বিষয়া দলটোৰ আহাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ যি কাউন্সিলৰ যি অৰ্ডাৰ লৈ পেলাই তেওঁলোকে ইয়াত নিজৰ ডিউটি পালন কৰিবলৈ আহিছিলে সেই ডিউটি পালন কৰাৰ সময়তে সুখাঞ্জনৰ যি এতিয়া অলপ আগতে সন্মানীয় সভাপতি মহোদয় যিখিনি কথা কৈছে যে বিজয় সিং অৰুণ কুমাৰ ঝা আৰু বালিৰাম প্ৰসাদ এই তিন কালপিতে সুখাঞ্জনৰ পৰিৱেশটো এটা বিনষ্ট কৰি পেলাই বুকাজনৰে এজন সকলোৰে চিনাকি মহেন তকবি বোলা এজন যুৱকক বেয়া ধৰণে প্ৰহাৰ কৰিছে কাৰণ এই যুৱকজন বুকাজনতে বাসিন্দা কাৰণ তেখেতকটো চিনি পায় তেখেতক এই তিনিজনে মিলি পেলাই মাৰিছে আৰু তাতো অন্যান্য মানুহৰ যুৱক asi adai ke do bangge thamatum aphan law and order atum non sodak akosi nepserak si hemkangsam bengponangji athe bangso kachar bo pena jok khai hijan kachar bo jia pha nangle rokta thek asi prabjen pen adai ke do atum aphan nepnang poputa ninje ponthu প্ৰশাসনে অতি শীঘ্ৰে বিজয় সিং অৰুণ কুমাৰ ঝা আৰু বালিৰাম প্ৰসাদক এৰেষ্ট কৰি পেলাই জেল হাজতলৈ পঠিয়াবলৈ আমি আজি কেউটা সংগঠন আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত যদি এনেকৰি যদি কিবা এটা সমস্যা সৃষ্টি হোৱাৰ লগে লগে যে মাৰপিট কৰা এই মাৰপিটৰ পৰা তেখেতলোকে যে এটা কমিউনেল ক্ৰিয়েট কৰিব বা কমিউনেলৰ এটা সংঘাত সৃষ্টি কৰিব এইটো কিন্তু আমি কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে প্ৰশাসনৰ সময় থাকোঁতে যথেষ্টপূৰ্ণ উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি পেলাই শাস্তি দিবৰ বাবে আমি Karbi Anglong Autonomous Council pen kacha toy sela sai photo ma phansi angtan pen kewang amune da tumsi nangke theng nangke chok aputha KSA pen ningduk chepaklang lake sai photo ma phanle ke theng ki chok kali lake Karbi Anglong Autonomous Council phansi ke theng kheng loputa KSA mai phu thangsing timung pen ningjepon kithe tum mate Bijoy Singh Arun Kumar Jha lapen Baliram Prasad tum munit bang suri si pangrum si hala bangso trading license tax department ki bang officer tum han kither ki hap lapen areng ki paso laki isi chithera keme laki pini hala bangso bang thek the adimonom manghume me la bangso ghotna ke doke ningta kang me Karbi Anglong Autonomous Council pen chotoi set officer tum han mane hong men ki bang Bijoy Singh tho Arun Kumar Jha tho Baliram Prasad tho latumsi tuman ireng ke paso ke chithera me lake hala taxation department officer to malare baso gori lage Karbi Anglong Autonomous Council masih kilang rem
Karbi Anglong Autonomous Council se kang thok ke lang rem laki chitherak nang ji ni legi chitherak ping an ni legi pinike ate komane jongjung pen la bangsu trading license selam nang ji pokodak along apulat kitam kali lake Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department hukumate selang nitum mithang saya se claim tangte mithang saya ka se claim long la bange thom tung bang suri se mi pangrum si hala bangso taxation officer thong areng pasoki piloi tum lang ding kuma si ning kang me Karbi Anglong Autonomous Council long kachari tum jakong thepi kusi arjulong sitanili thekdam long lelang jongsi Karbi Anglong Autonomous Council jakong thedung pulote Bijoy Singh Aron Repen sai ke claim do anta patong pidak no lapen hardware kulat sitame trading license abe pin pensi ing pulo jongsi Karbi Anglong Autonomous Council atum pridam hai pulote ni Karbi Anglong Autonomous Council atum aphan chordom ji pusi thangsing di mungpen ninje ponthu bangso sai langno longka cherabdon kido bangpu bangke thoma phan nep ingnang ponlo bokajan SDPO John Das APS ke than pon atengki kachingnang check bangke thoma tum lake sukhanjana sor karlitang Edvari Shah sopo Rajkumar Rai artaninkan homke brasilket Jhagru Shah artaninkan hoke bratrok lapen Sarhajan Amikar Ajay Tripathi asopo Raju Kumar Tripathi artaninkan homke bratroksi pusi pangthe Halapu Taxation Deputy Secretary Sona Singh terangpen kaninje pon abangke lapuso ni lituma phanang ke thera bangke ni litum phirere la so saya bangke pena mata claim pon thuji lapen adai ke do tum litum nevekji puta ninje pon tu kahi no tum sing tum kahi no dak phangsi puta la so that next time la so repeat no la si tum continue ji la so drive bangke la so revenue drive litum la so information ki public pan awareness man tum continue ji litum will not stop litum will continue laso bangke penap to duji penap dik to de kai tin dum doji la bangke laso nang pa phere du nang pa ne demoralize laso nang gunda nang phere de tum phere la bangke lasi ne tum laso kam bang continue ji de tum officer to manta penap tan samay penap dik samay kai te tum continue ji son thaksi bogajan chotakali khotkhoti chokali all west kar bang ten dam ji lasi de tum mangi si awareness bidam ji te ano tin business men atum an sitame nang tum claim nom chodami thak me do me sitamen trading license ke nang tum nang ji tum awareness ne tum pg ano tin phang lake nili tuma sai phu phanle ke thengi chok chot kali lake Karbi Anglong Autonomous Council of Hansi ke lang plot ang theklo lasi nili tum kaching ki pahem so mate compromise ave lapen latuma phan trading license ta ing than pon et poputa Deputy Secretary Sona Singh terang asang hopen inje ponthu etum jungjung ale nangi choklo konsa Karbi Anglong Autonomous Council phan lang plot sila tum lason behave lo lasi labane tum compromise de lo etum non hajong etum FIR te kielo etum SDPO OC tum ching YC etum da Karbi Anglong Autonomous Council principal secretary man direction ng PC nitum da etum officer tum andan etum nesun etum nang sumlo etum deputy secretary tum da bangsi etum ching YC nitum la ke chokchi abang thu ano tin bangke etum chokchi buamde sa ke chokchi vega bang thu nep nangji ingnang jangi so that next time this kind of incident should not happen kasi nitum sonching wailo lasi la sorting pen arrest lo lasi nitum FIR ta nitum KG red lo lasi nitum ka chuningri bangke lo pehan lo nitum ke peaceful si son thaksi dokmoka parkwa langhin parkwa to sob nambam lo majo dagang ko siksak lo kasi tum peaceful environment nang de staff dum lo na peaceful environment nang pahin dum dak lo nitum ke claim kidam da nang pa demoralize dum lo ini bhane gunda dum hanta asal hai gundami ya dukani to mangke nitum Karbi Anglong Autonomous Council otum honorable CM sarafane to information people nitum ching waidam po latum license ke nitum ikhan lapo latum ge license lo ga trading license itum hada ka rules do ga gundami iklam tuman itum officer paso misbehave pulote kosong si itum la tuman kipila bokajan pen ananterang Karbi Anglong live Bokajan Police Station angkang kedam tang preni phai inkoira troxy bhomtia da por phai sirke prachite mapor malom sukhanjana long Karbi Anglong Autonomous Council Tax Department atum amethanga sai ka cheklem boma hut keche aso kulat ka chubiatum che komdun petsi arenga hu kapasodun sangprot kipiavo emeg nangkang thokwa sarlam thia bangke ilitum arjulong bomlo bonta lake sarlam thei chot pusi non puanta matha bom bonta sarlam thei ka chikok ave puke non puanta ave aho Patumia por sukhanjana long kachi hurialam thia bangke nanglitum arjulong ta hailo lang igtha bangso visual
Karbi Anglong Autonomous Council takes aside kamatuma phan methang asaya mo ka claim je phananta longli. Laki takes aside kama phan le kilang plot kali Karbi Anglong Autonomous Council ka chariya tuma phan si kilang plot. Birta kilong duna tengki Karbi Anglong Autonomous Council Tax Department pen kapin khatpon atengsi kidamtang pinangarni malompen Bokajan Subdivision angkang prek jamadi malong Tax Department pen arona lola pen midu sarkar phan chipinang ji po alam hai hui alam than pachini ponsi padobom lason thotsi kidamtang preni phaing koira troxier ni sitami sukhanjana long tax asai kamatum methanga sai amu ka cheklem bomahut keche so kulat ka chubiatum kham khedunsi sai phuat ma phan arenga hui pasodun kulat ka chubi pona hem photum mate inut Bijoy Singh po abang phuwangsi nituma pha nang khangdunsi nang therlo pusi nora sai phupen ka che thana lamthe arju sina বেলিত হয় নহয় আমি চাবলৈ আহিছে হা চাবলৈ আহিছে যে আমি যেতিয়া আহা এতিয়া আমি আহি পাইছে এজন মানুহ বিজয় সিং বুলি আছিলে সেইজন মানুহে দোকান বন্ধ কৰ বুলি স্কুটি પર আহিছে দোকান বন্ধ কৰবকৈ সব অৰ্ডাৰ দিছে মই তাক সুধিলে কি হ'ল বুলি মোৰ গাড়ী আগত আহিলেহি গাড়ীখন ইয়াত থব নহ'লে যাব নাপাব বুলি কৈছে মোক আৰু মোবাইলখন ৰেকৰ্ডিং সি কি ভাবিছে যে সি কৈছে যে মোবাইলটো মোক দি দিয়ক বুলি কৈছে মোবাইলখন কাঢ়ি ল'ব খুজিছে মোবাইলখন ভাঙি দিলেহি তাৰপাছত আমি অলপ শান্তিয়ে কথা পাতিম তাক কৈছে মানাই নাই সেইটোৱে সিহঁতৰ ইণ্টেনশ্যন কি আমাক মাৰি পেলাব মোক ইউনিফৰ্ম চব ভাঙি দিলে একদম চব Halapu kulat kibila pen brat thurpak pen ase ki thepen tax asai photuma phan kahiring padopon lapen sukhanjan pen Bokajan police station alongan armu chiteng padosi kahiring kasar lang padoponsi jume juno alam kanglit alam anta kaningji alam klangpon bangso alam ki theglong pen Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen upilo kang sai hai kulat ka jubi atuma phan ing sai haiji mamate tax asai photuma phan tong adai hok ponji ৰাতিপুৱা ধৰক 9টা বজা 9:30 বজামান মই ডিফু যাম বুলি ওলাইছিলোঁ কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াতে টেক্সেশ্যন মানুহ হৈতি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা তেহঁতৰ নৰ্মেল ডিউটি হিচাপে তেওঁলোকে আহিছে সুখানতে মই ডিফু যাওঁতে বাটত চবে ইয়াত কেইজনমান মানুহ আছিলে তাৰমানে প্ৰায় 700-800 জন মানুহ গোট খাই পেলাই একদম মাৰিম পিটিম একদম মৰাই দে একদম কিবা দে বুলি কৈ পেলাই একদম লাঠি দাও একদম কিবা পাথৰ দি সবে মানে এটেক কৰিব বিচাৰিছে সেই যাওঁতে মই মানে বচাবলৈ ওলালোঁ তাতে মোকো এটেক কৰিলে ইয়াত চিলাই পৰিলে 3টা তাৰপিছত এইকেইটা দুখ পাইছে এইখিনি দুখ পাইছে এইখিনিকেইটা দুখ পাইছে আৰু ৰড পৰা মাৰিছে মই মানে যেনে তেনে মোৰ বেলেগ উদ্দেশ্য নাই মোৰ উদ্দেশ্য খালি মাত্ৰ এইটোৱে আছে কেৱল আপুনি টেক্সৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কোনো মানুহ নেকি না আপুনি মই টেক্সৰ মানুহ নহয় মই বেপাৰী হয় মোৰ ইউনিট আছে Methanga tikobalong nangke do vekatumsi Karbi Anglong Autonomous Council aphan kache song lake Karbi Anglong Autonomous Council pen keche so aphan ani kapathia pot kali Adai ke do vekatum aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen inside pon haiji mamate non MP election aphan vote bank tong chibi podi jongsi ratcharia song tum lapuson methang aphan nangkache song thek lor apida election ke hainang jelam the kamatha apor dolang Karbi Anglong Autonomous Council atum pen phiruya phan chulang tungbom helang jongsi nona pora hut Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen adai ki do bang phan inside un hai he pulote Karbi Anglong Autonomous Council ajakong ke bob binong lopwa bang ke rada tum pen hekdak khangjang po Bokajan pen ananterang Karbi Anglong lai Amar Jiwan adawai kinangji atuma phan isi birta kemi Bangso dawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long ponikji lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji lasi humri ignon Amar Jiwan ko ana ni kisu kacelang pen setami mini lasela marjawon adawai kicu pensi am ta chu itek lo ijakong ta don lo engke do ka don sen lo kasi choro lo la na ki pidma atuma phan sitame kasi ning sampit lo sila sa do bai ke anatum an sitame enak ni kasi ni thang sitame
jela khalo pen isi ke arnam hirju melu usin jela khalong lu asi so duai ke kichwa bang putin na bang setame aja kong ta doji apen an ta chu thekji apen kamat tha setame matha plot asom si non che thek long lo Klar dak pen kachini ji aphan troxy phaiwi hini trop pho phaiwi troxy ner ke palong humri ignon Kedam dang preni phaying koira trogar ni dilai youth club along dilai KSA head branch pen patir pi ponsi ke chengsi a Harman inter school literary competition kapaman pon lapen bang solong dilai lapen hidipi angkang kido school ke ongdung pen bang solong chepate dun lo bang so jai megalong ka chepate pon laki essay writing quiz competition drawing competition lapen extempore speech henlo labang so ka chepate kangkrung kang saidun laki dibentimung pilongri art Velsing Hanse, JLF Maipu, Julie Bepi, News Anchor, Karbiang Long Live, George Timong, Assistant Debating KSA, CEC, Chandra Singh Teron, Artist Dilai, Pinpo Teron, Mohon Teron Lapen, Elias Teron at Tumpensi, Bangso Kachepatelong, Kangkrung Kang Sayasay, Deng Ponlu. Quiz Competition High School ang Deng Kachepatelong Kacheng Sianong Dilai High School, Adun Thu Serdihun English High School, Ketomang Deng, St. Thomas English School atum Chepalong Ponlo. Quiz competition upper primary yang deng kachpate ponalong kecheng sianong Bhanu Bhakta ME School hini yang deng Serdihun English School ke thomang deng Koilajan DAVME School atum chepalong ponlo essay writing high school ang deng kachpate long kecheng sianong Samkiri Taro Serdihun English High School hini yang deng Mirdan Kropi Top Visionary School ke thomang deng Binika Rongpipi St. Thomas High School atum chepalong ponlo Extempore Speech High School ang deng kachapate long kecheng sianong Sermunsin Bepi Top Visionary School hini ang deng Langne Teron St. John School kethomang deng Daniel Kathar Top Visionary School atum chepalong ponlo Extempore Speech Upper Primary ang deng kachapate long kecheng sianong Thirklongbe St. Thomas School hini ang deng Vijalin Rompipi St. John School kethomang deng Biresh Terang Bhanu Bhakta School atum chepalong ponlo Drawing competition LP ang deng kachepate long kecheng sianong Hemsing Tiso Koilajan LP School hini ang deng Arlin Terangpi Koilajan LP School kethomang deng Santima Ingtipi Monsing Bel LP School atum henlo Consolation prize itame ki ongdung students lapen school a hin pen chepalong ponlo nong hai kepi kachetong don alohi arideng pensi pipa jer ponlo aluhi sarpo aman pen KSA tiri pi mai phut hangsing timung chetong donlo Dilai pen Bijay Rongpi, Karbiang Long Live. Dwaram Lai Messi constituency arlo Punja Sports Club atum ben chepatir pi ponsi ingdeng pli Punja Pathu aklamalong football tournament ke paman pon. Kedam tang preni phaing koira throk siar ni kapajut siar ni mate angdung kiti ke pathu pon ar ni along Serdihun langso FC pen 0 FC atumang bongsi angdung kiti pathu pon lo. Kedam tang preni phaing koira throk siar ni ingdeng pli football tournament angdung kiti ke pathu pon along aluhia man pen vada cyclem bang phu lipson be pendang lok man kedo longri habe rongasara tumpen chetong dunsi bangso football tournament angdung kiti ke pathu long ingpu pidunsi angdung kiti pathu pon lapen pupu aterang atuma phan tame ingsamjen pen ka pathu pon pa meji phan ka chuning relam thepen thandun labangso football tournament angdung kiti ke pathu pon along pupu aterang atumta goal hinian chepi pon unchoda jok tie breaker si chitur pon thulo bangso tie breaker ka chitur pon along Serdihun langso FC atum goal ke thom lapen 0 FC atum goal kho an thaponsi 0 FC atum mesen pen chepa hai ponsi rada cyclem bangpu lipson berry deng pensi 0 FC atum aphan ke hayanong trophy lapen tangka pajirun lapen Punja Sports Club atum pen non labangso football tournament ke paman pon akimang pon aputhak Karbiang Long Live athino ke than pon alam the non ilitum arjupon sim Pini labangso chapate pon bangke dake Punjari so sport club hin masini to patir pi poniglo lapen pini ladak pini bangke angdunguti mate final match lo lapen pini chapate pon bangke lage serdung langso kapatho terang lapen umsur hanserong aterang si chapate ponibom Nang itu meningkat nasa mela puson dak football tournament ke pathu padubon pon Jadi tung lingkap ko baglo pati sedang banglo corona to kama ponik ceklo seta piningan deng pli ang deng ansin ditum chapate poniglo pini lang dungi tielong mamadang pon sinali tu macho papa ni Pini ga chopat
Chokapon mangke ni tuma kha lipson ben sangpon ate alangli kadamta ningkan tipen sitame ningkan program tame alangli sport apan unja dakla sport club pan alangli dihine hin penot kapathu no ball not angtono alangli na charau don be pasin hadu yara KBT service alangli pansi chief guest sang nai pusi kadu cara pen alangli pan chief guest sang ko Aluhiaman pen kachitong dun rada cyclem bang lipson be pen punjara da phan ke than pon alam theke ilitum kapatu anata chihum dunang ji lapena jok ilitum anong e thiji lapen araki hormu ke chopen ilitum chingrai vek nang ji pusi rada thengno lam the jai pon Kaboria bang ilitum bori rep nangko dili tuneng keneng de da kapatu kaki au somar apia po banda dili tuneng dilo ke patroli nong se somar atum aning dulu tulong te la da bang ke apia punta kirap do nangji apor do nangji la tumha la penon isi bangke idum perfect isung nayala bangke non penangau idum drugs origin la haidu kita ke patru la haidu lo bulungan ni sam football ka patru volleyball patru kana son ka patru jong si dulu punte hala araki hormu ke join bangke tinggi deko ase perfect ni kam dia phan ili dum la thaison aki joy lo la pen aki milo dong kamu kampen wiki be Karbi Anglong live tangde pini Adap Abirta bangke lapan sikang ton englo do me thak me kardong